大家平安，就家外tu chua kajam naman nama kajinana sulivat. Saka tu chua kajam naman aurita supui na kainua cemas imazai toa vin atsan imazai toa tapuru katu waro asulatan imazai toa tapuru katu wunama karam patu tirapuru katu tiro karam. 创世纪18章16节到33节。Pai, vaikanga azwa marka cao sa jalu itua makaya lizavan tua inalan I sutoma. Au na ki jajaran uta tiaporahan a uri semaceza varung. Mayatutsu wa kinemlema cemas. Ini kakena uri zemaau tiaporahan tuaku vinarungan. Ate vili ni maju uri masam pupisu saka juruvu ta'ala-alan. Uri paka jamaju aken a papu mangwaan tua na ala-alanga. Aku sipiri taya maju ula pajajika ti maju tua marka ala ke katua te vili le tua kiparai tanuaken. Sa pasusu tua nama pauri deka tua nangwa akakudang ku inaya. No metazwa jamaju kikena pasusu tua ku siniki etse sejaya porahan akai aya. Pai ibu cemas daya porahan liawanan rawaca ku rinanda akai ya sinisam pasariu toa se sotomo katoa se mora saka na penaramu a pinasarivan ya maju saka cara lerau zaken a kilarai tuki pauri dazwa kai aki ini aya pai vai kazwa mandusa sa sekolah sema sotomo lakwa a cemas kati yaporahan ini ka nakian kamayan izwa vaika ari ayau ti yaporahan sa ibu to cemas a nangwa a sau aki urisu sipat sapil to rupa sarivan sasu uripi ya mamau no izwa mal 50 nangwa a sau I inalan aki urisu uripen anan a amuang a zwa inalan aki inika urisu sipajkat a zwa ta'ala-alan sasu pas ilingi a zwa mal 50 nangwa a cao cara ini ka suna uri patsapil to nangwa a cao sasu uripi jamaju pakian tua rupa sarivan. Ini ngata kasuna uri pukawi ya metazwa ayatoa no metazwa sun uri sepat sapila nangwa acau tua rupa sarivana mapatavung sinayanga na mapapa mama warawaca so si papa penetan aya ti yaporahan pai temavra cemas no patsunakan to izwa mal 50 nangwa cao kiku si pajkat ta'ala nama polat aya ibu uta ti yaporahan tisuna ku cemas ai chua tiakan nekano ko susu pauri da sika cao lakwa ulasuna lemawi tua uriku siki aung parema ka mal 40 kato manlima sakamaya nangwa cao inalan saka no mavukul tua mal 5 nangwa cao aki urisu uripenanan ta'ala-alan aya temavara cemas no patsunakan to izwa mal 40 kato 5 nangwa cao
ini ka uriku uripen uta aichua inalan aya ibu anan ti yaporahan nukaki male sepatapuru sakamaya anangwa a chau aya temavara a cemas no izwa male sepatapuru anangwa a chau ini ka uriku uripen uta aichua inalan aya ibu ti yaporahan tisunaku cemas ula ini kasuna kinamali januaken ayatwa uri kiaungananaken nukaki mana tirapuru sakamaya temavura a cemas no izwa mana tirapuru ini ka uriku uripen uta aichua inalan aya ibu ti yaporahan tisunaku cemas ula ini kasuna semanakuya januaken kiau sakamaya nukaki manendosa puru sakamaya teverai cemas no izwa manendosa puru nangwa chau ini ka uriku uripen uta aichua inalan naya pai ivuanan ti yaporahan tua milivirilan tisunaku cemas maya keminamali januaken uri kiaungananaken tua kintal anga nukaki maletapuru sakamaya temavra cemas kumali ta maletapuru sakamaya anangwa chau ini ka uriku uripen uta aichua inalan aya pai ka na ibu anga cemas da yaporahan vaika nga sa kitseperiu anga uta ti yaporahan sema juma aichu kaino cemas sinwi chiki mazaitwa tapuru mazaitwa18章16节到33节督促大家们心里不达完上帝审判的态度。从亚伯拉罕的讨价还价中，我们看到以小博大的情景。他相信只要有少数义人存在，那么多数恶人将因这少数义人而蒙上帝的眷顾。这个小或少胜过了大或多。亚伯拉罕之所以敢一路讨价还价，是因他在与上帝对话中发现上帝是慈爱怜悯的神，上帝不愿在审判中让人全部灭亡。当他每次把人数往下修时，上帝都应允。最后亚伯拉罕不再发言，因他深刻认知上帝的公义与慈爱。事实上，亚伯拉罕对所多玛与蛾摩拉的罪恶并非一无所知，相反的，他因知道其罪大恶极，而更恳切祈求，因他深知上帝是全能公义的神。他若定义降灾，无人能幸免，但上帝也是慈爱怜悯的神，他必为了少数无辜者而饶恕全体。反观我们对罪恶之城的态度如何呢？很多时候，我们可能会为罪恶之城被灭绝而欣喜，却忽略关注上帝的慈爱与公义，也忽略居住其中的义人。或许亚伯拉罕是基于疼惜罗德而为那城代求，但宏观来看，亚伯拉罕正实现了地上万族都因你而蒙福的恩约。上帝从来不轻易审判人，他给所多玛与蛾摩拉机会，如同他给尼尼微城悔改的机会。上帝不在烈怒中审判，即使审判仍隐藏怜悯与慈爱。喜那亚督促kajaman-jaman saka督促kajaman-jaman asin pagi ni menemukan在上帝的审判中，我能看见他的慈爱与怜悯吗？
若我的亲友正处在与上帝敌对的一方，我会采取什么行动？是那样，都说个zaman我们要默想的。Saka latin na kilaroy tama na kaya pada sakatin wata cemas saka inuli， 在审判中仍有慈爱的上帝，我愿向亚伯拉罕学习，为无辜的人代求，不分国籍种族，只愿上帝的慈爱与公义能彰显。奉主基督的名求，阿们。Mali-mali tu so ka jam-jaman nama ka jana sila nga sumupu to kai no samas latina na suliva tu so ja kini adaban ta ja 平安